Sinova podpora mi zelo veliko pomeni. Če njemu ne bi bilo v redu, je zame stvar zaključena. Njegovo mnenje mi pomeni največ na svetu. Ja. Naravno se zaseledi rokat. Znavi. Kako ti je, Ali? Ne, meni v redu. Ne, ampak je prijazen drugače. Ful je simpatičen tako. No, me veseli. Ne, res, ful je. Res, na začetku mi je bil malo tako šok, ne vem. Meni je bil ogromno šok, ne malo. Ja, meni tudi, ampak zasgovarjati pa tako, pa prav prijeten, No, res. Moram ga malo bolj spoznati, res. Boš videla. Prijazen. Moja fleska je na vidiku. Dej, no. Bujče. Ti pa si. Moram. A moraš, ne moreš v svoje kože, ja? Sinko je sinko, mamice ne bo dal tako zlahka. Jaz upam, da se bomo imela midva fleten, a razumeš? Zabavanje je res tako, da nas... No, lepo. Ja. Me veseli. Tako da. Pa motor bo. Še en minus. Znavi. Še en minus. Ja. Jaz sem se omehčal. Zato, ker mi je pač moja mami rekla, da se ji zdi, da je pač v redu dec. Moja mama imam zelo rad, ne bom dovolil, da je kdorkoli prizadene, ampak seveda verjamem njeni presoji. Če bo ona rekla, da je srečna, jo bom podprl. Všeč mi je, da me podpira, pa za karkoli se že odločim, tudi če se za kakšno traperijo. Tako da ja, on si želi videti mamico srečno, a ne?